Pengrasa nalor hiruring kayu ya mangdo damai santi. Tapi hartos punika santi damai. Yen kirang wenten puniki pelaksana sampunan nek menyalakan semton iring pada saling melengkapi gitu nggih. Mangdo damai. Antuk sahusidan irage nggih. Ide betara sampun saunina. Lasioan pekayon nggih. Dan dia perlu tapi pinter. Yang penting lascaria nggih. Lascaria jago pacang laksana seradu bakti antuk pulau pali pailena sana jago pacang kemargayang nggih. Niki sampun pura ning acara jago pacang. Iringang ide betara ke Taman Beji Masucian nggih. Lanang-lanang tuh ngabodok. Lanang-lanang saku senjata. Sanjata nawo sange nggih mangdo lanang-lanang puniki ngagemin sanjata nawo sange wenten punika napi astana ke beli dek napi astana ke Lanang-lanang payung pagut nggih payung pagut wenten matu pajang tumbak nika paike ambil tumbak nggih sira maktu penyenengan punika penyenengan keris puniki keris tedung aku do maktu tanya sami napi tedung nggih maktu tedung kali lontrek kali nggih sanjata nawa sango sami tumbak punika tumbak ambil tumbak ayo nggih hari Sabtu. Aneki mungkin naik mobil nih, rauh radiusnya berapa meter dari taman tetun semeton sarang sami. Di adengan jauh beriko siro makto, ajangan jauh siro. Itu nyago nih di toko itu apirse nih medangin puniki ring kios itu nyago nih. Sapengarau ide betara saking beji beriko sampun barisan itu diatur ajangan jauh. Ajangan jauh diajeng hidup tarik. Buku kampung itu sampai kapan ajeng pemasok, sang jatuh, usan senjata deng, bau ide betara. Ring salah. Ya. Pengasapan, itu sendiri pun itu. Pengasapan. Ayah elingan. Maka wetan nganggemin mandi. Pulang Bagus. Bang, cobain nenek liu cobain. Punya man. Ini aku rekam gitu.
Kereta. Apa sih kayaknya tahu juga ya. Lah, aku kan cuma kereta gitu doang. Jangan lagi ya. Wah, dito pa yung magati. Antarin yuk. Ayo, 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 ayo. Ito ni biru-biru kasi sa ini biru-biru. Kita sembahyang senja. Udah cocok tuh hijau, hijau, hijau. Nyentah. Nggak aneh. Nyal, dia tuh pipi. Ini Siska beli. Abu pulas juga. Sing musuh, maksudnya kalau ini membuat tanah. Ke Siska apa? Ini nyak.